Imana ugomba ijambo rya kabiri n'umwanditsi mwiza w'indirimbo. Hari indirimbo ya Benuzi Yes arakora nukuri arakora nubwo utarasubizwa tuza kuko umutima Yesu arakora barataje aroweshi eba bimenya Pastor zo gusura umuntu ugira amahirwe akambondera nimero za Pastor Ben mubwire ngo nzo asazonyemereze kumusura turamukanye na chance ndabasabye nzoza cyane mu byumve nubwo mutongaburira nubwo mutompisho kurya nzoze twicarane nimanyemera ko ndaka kurya Roje yari ariko nimwe mu biteye zoza kabisa. Hello guys, turabasuguje cyane aho muri mwese aho muherereye muratubona. Twongeye twaje turi kuri The Legacy TV, niho twatemberereye uyu munsi twaje kugira ngo tubashe kuganira namwe. Jewe uri kuri microphone se cyangwa uhagarariye ikiganiro nitwa Ntungane Olivier. Abantu bamwe baranzi abandi ntibanzi kandi ntibaramenya ko mbaho, ariko ndiho kandi ndiho ni ushaka ko mbaho nubundi. Rero mbahaye ikaze kugira ngo tubashe kuganira. Twababwiye kuko hano tuzagenda tunyuza ibiganiro bitandukanye kandi byinshi mu buryo bwinshi. Sometimes muzogenda mumbona cyangwa muhabone nabandi, ariko ni mu kirambi iwanyu no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na comment, ni kumurage. Legacy TV Bishop hano niwe turi kumwe nubundi wiri torero rya The Legacy ry'umurage. Reka swira twibwire hanyuma tumubaze ibintu bikeya niturangiza twinjije muri content yacu y'uyu munsi. Murabona ko namaze gufata intwari imwe mu kuboko kw'ibumoso iyindi mu kuboko kw'uburyo. Nizo tugiye gukoresha, nizo ntwari zombi nkoresha uyu munsi, isuka n'umupanga. Akoresha isuka, akoresha umupanga, nuko tubiteme ibintu byose. Ko tupa wazanye tupa izokoresha itupa no munwa kandi je ndawudandaza. Okay, tugwaye ikaze cyane. Urakoze cyane. Ku mazina ni yayandi Tuberangiye Kofi. Asante. Umerewe gute? Meze neza. Tubona ko ngeyese. Okay kabisa. Pole cyane turabaheza pole kuba kubura umwungeri Revera Mudagiri cyane. Dusanga tubana mu gikorwa c'Imana muri KDP. Twakira inkuru y'akababaro muri iki cyumweru gishize, ndetse n'abandi bana twabanaga hari Musasa bakoze impanuka mu gihugu ca Amerika muri Tennessee. Turayanganisha mu gikorwa c'Imana no kuguha pole, ndetse n'abandi bose badukurikira abavukanyi babo amatorero muri rusange tubaheza pole cyane n'ubwoko. Ego. Hanyuma kubgawe kubora kirira message yo kumva ko umushumba mukuru w'itorero KDP hano mu Burundi niwe revera wacu, ariko kandi akaba na senior mu ba revera benshi b'Imurenge. Wabyakiriye gute? Twarababaye niko twobyita cyangwa se niko bimeze, byaradukanze, ariko kuko tuzi ko ariyo nzira twese ntitwabaye nk'abatizeye, twabaye nk'abizeye kuko tuzabacu bagiye, kuko ntitwabara nk'abandi ngo tukwire kubabara kabazi iyo baje. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ubugingo, aje kuvuga ijambo riko aravuga ngo abantu bose bari kwisi umuntu wese yabuzaho n'umugore azoca muri no nzira. Tumaze kubimenya n'umushumba wacu yaramaze igihe agwaye, yararushe, yarababaye cyane, yavuye muri Amerika, bamubwiye ko n'ubundi aje kurangiriza mu bana no mu rugo. Ndibaza ko tatubabaje cyane, ndetse n'abandi kuko twari tuziteguye, kandi natwe bacu turiteguye umwanya n'umwanya anytime tuzi ko dushaka kugenda. Niyo mpamvu twihanganisha umuryango wo bugufi ndetse n'itoro rya KDP mu Burundi. Turakomeye nta kundi mu rugendo niko bizayimira. Urakoze. Okay, tekereza ko murambo nyakwigendera uri mu kiro, ariko zoshingura ku itariki 13 zo ku kwezi kwa 12 twatangiye niyo communique batanze. Hanyuma hano i Bujumbura tuzasoza ikiriyo tariki 14 bazoshingura ku wa gatandatu kwa Mungu dusoza ikiriyo. Niko gahunda zimeze. Ibi tubivuze ubu nyine ntituzi iki kiganiro kiza kugenderaho, ushobora kugendaho gitinze wabibona ukarenga none ko turavuga ibintu kandi umuntu yaramaze gushingurwa. So ariko
uko niko gahunda zimeze. niko zipanze. Rero hano ku Murage TV dusanzwe tuhagira ibiganiro byinshi nkuko ubizi kandi ubihostinze ubiyoboye. Uyu munsi rero twahisemo ikiganiro cyo kuza tukwereka umuntu ukavuga ko umuzi, hanyuma wamara kuvuga ko umuzi ukavuga ibintu bibiri cyangwa bitatu umuziyo. Umuntu ni munini ntazapfa kumenyekana, ariko kameme abantu twazanye n'abantu bagaragara muri social medias bagenda baboneka kenshi. Ubwo uragenda utubwira uyu muntu uramuzi? Ndamuzi, ni Huduma James. Bintu bitatu kuri Huduma James umuziyo, twihuta tumanuka tugenda. Kintu cyambere nizo Huduma tumana umukristo. Kintu cya kabiri Huduma zikugana ijambo ry'Imana n'umuhanga. Ijambo rya gatatu Huduma agira urukundo, Huduma akunda abantu. Uyu muntu uramuzi? Revera Mudagiri. Revera wacu umuhisi tunapora ishengero rya KDP kuko twavuze tubitangira, ndetse n'abantu bwacu twihangane dukomere. Kintu cya mbere nari muzi n'ubuhanga. Kintu cya kabiri kwicisha bugufi. Kintu cya gatatu yari umwungeri mwiza azi kuyobora n'umurida. Uyu wa gatatu Pastor Ntagawa. Pastor Ntagawa kintu cya mbere muziho. Cya mbere Ntagawa n'umuhanga kuganda ijambo ry'Imana, n'umufilozofi, n'umucukumbuzi azacukumbura, azakubwira Yesu ukamwumva, ukumva Yesu cyarico. Kintu cya kabiri Ntagawa muziho guca bugufi nawe, aca bugufi cyane. Ijambo rya gatatu Ntagawa azi gusabana n'abantu, n'umusosiyale. Aha, uyu muntu uramuzi? Apostle Christophe, umukozi w'Imana nubaha. Ijambo rya mbere ni umukozi w'Imana uzi kugabura ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri ni umurida mwiza, umutoza mwiza. Wigiye kuri Apostle byakora n'ibiko avuga n'uko agenda nibyo, ni umurida mwiza. Ijambo rya gatatu muziyo Apostle Christophe n'umuhanuzi w'Imana. Wa gatanu uwa gatanu Kakota. Ni Irakoze ndagira ngo Irakoze Kado. Kakota niryo twamwise mu Kiyumbe. Ayo Kado kintu cya mbere ni umushowbiz, ni umunyamakuru mwiza, ni umunyamakuru mwiza. Hare turamushikira mu mwuga we akomeze, kandi afite buriya abantu bayishimwe impano nyinshi. Mu mpano ko adafite muri zimwe ni showbiz arayizi. Kintu cya kabiri Kado no muzo kuba umuyumbi, Sirimbere bene uyu nguyu w'umuriro. Ikintu cya gatatu Kado ndaza avugirwamo. Isukari iyo hejuru Kado no kuvuga ngo Kado ukuvuga yanezerewe Kado neza kubona Kado. Ariko aretse kuvuze ni Sirimba abantu bari muri Kenya muri Zion Temple. Kado kuva namenya Kado nkamenya avutse kuva gihari ico Gisirimba. Ndasaba umuvandimwe witwa Boneri, umugabo wa Bineta, twarimwe dutaramye dushiramo Igisirimba cya Kado. Aranezerwa, ndavuga ngo Kado ni ukuri kw'Imana age mu ijuru. Papa Imana ugoze umugisha, ni umutaramyi mwiza aza kukimpa nawe ubwenda kimutuye. Bakibyiniye bari muri Zion Temple iki Nairobi, barataramye. Kado aho uri turagushimiye kandi turagukunda, kandi Kado akunda abantu. Muvuzeho biniwe kadakunda abantu. Uramuzi? Number 6 wa gatandatu Beya Blaze Gasore aho Imana. Kintu cya mbere muziho ni umuhanga kuri senti mu Gisirimba ndetse n'indirimbo mwisi zose. Hari abantu bazacuna Gisirimba, ariko kote yacu umuntu wese azarura yiroza. Ariko iyo Beya ndutira aririmba biyagafata senti, uzugira ngo wenda aya ni amajwi tuzumva mu ijuru zancurango yacuranga. Hashiramo utuntu nari muri Kenya igihe kimwe vuga butumwa acurangira umwana umwe nimba yitwa nde nibaga izina ryiwe, twese turahiwe. None bazamenyera gucokoza bakamucokoza akagira kandu kamwe ayishira agaceceka akabategera. Ariko wagira umwanya umwe akazaga kubita gutyo bakavuga ati turahivye noneho ni Dr. Muze umuhanga bwa senti.
ijambo rya kabiri beya akunda abantu arankunda akabinyereka ndetse n'abandi beya akunda abantu ugeze wabo akwitaho akabikwereka ni inshuti yanje umuryango wiwe ni inshuti yanje kabisa ndamushimira ijambo rya gatatu beya ikintu agira cambere nako caga gatatu oya caga gatatu beya n'umukozi w'Imana. Aha, nimero ya karindwi Felix twamenye nyuma minsi mike ariko Felix ikintu cambere n'umwarimu mwiza. Felix arashaka kugwicirwa wagitanga ukagitanga kurya no kuvuga ari maze bigisha abantu ukadufata ibice amavarba amwe ukibaga makisana maese ariko Felix yakwandikiye phrase na ese yo nzuzi yibagirwa n'umutoza mwiza. Cakabiri n'umuhanga kugana ijambo ry'Imana. Cagatatu akunda abantu. Cakane gaca bugufi. Aha, nimero 8 uyu Magembe. Mpanga kurugana. Kindu cambere mukozi w'Imana Moses Magembe umutanzania. Kindu cambere namusanganye. Kindu cambere afite no kuvuga ukuri. Ijambo ry'Imana. Avuga ukuri kose kukwami. Ijambo rya kabiri nasanze nari umurideri mwiza. Ijambo rya gatatu n'umuhanuzi w'Imana. Nibyo bitatu. Ha, nimero 9 Tungane Olivier uyu turi kumwe dohagararanye ikintu cambere muzengo umunyamakuru mwiza ufite mu mpana afite ni namakuru arimo nitohoza amakuru cyangwa nitangaza amakuru hagati aho ngaho n'umunyamakuru mwiza gusa twagize ikibazo twagira nk'iwacu nyine neza ariko bo mushije kuvuga ka umunyamakuru w'iradiyo y'igihugu ariko kubera amahirwe make yagize yarabonye amahirwe. Ijambo rya kabiri tungane muziho gukunda abantu. Ijambo rya gatatu n'umukozi w'Imana. Byo bintu naje mbimuziho. Uyu muntu gira 10 wa 10 uramuzi tugira ibintu bitatu umuziho neza kuko uyu nguyu nzi ko ari uzi gusumba abandi bantu bose neza. Uwacu mwandise ni kofa mu Bugande cyangwa ni ucurasa ni kofu y'Ubujumbura. Y'Ubujumbura Tuhagararanye. Uko nyine mwamwumva ni ko ameze nta muntu kwivugaho icambere. Icambere abantu bashobora kuba batakuziho ariko wewe uyiziho. Ivyo bintu biragoye. Mwavuga ko umuntu yo kwivuga biragoye. Mumbabarire aho dukurikirana biragoye ahubwo ni mwandika muri commentaire ico tumuziho niki kuko gaje nivuge mbangiye kumera nka mugabo gaje kuvuga akaguma yitanga umufando cyangwa umugore we ngo mubaze madame ngo mubaze madame naje mu kiganiro ndamenya nivuga ahubwo muri commentaire bandika bavuga cyane tumuziho niki wandika ivyo unenga n'ivyo ushima biramfasha cyane. Ntabwo wiyizi nk'umuvuga butumwa. Sinabivuga ngo ndumuvuga butumwa ahubwo navuga ko ndumuvuga butumwa. Ushaka kuvuga ko ndumuvuga butumwa ariko ntera imbuto zabijya bintu cyangwa se kavuga gusivaka ariko nimba wera imbuto ntubizi cyangwa imbuto zera ntubizi. Kino giti ndikizo kizacera imbuto abasoroma nibo bazi ko kizacera. Twamanutse turi ku 11 Nzabakiza Patrick. Nzabakiza ikintu cambere muziho namushimira niwo muntu wa mbere washize igisirimba hanze aragisora kigira impact. Wa mbere ni Ndamayizi. Farao mutu mubaya. Nico cyambere. Ariko nzabakiza muri bino bice. Apana ngono bice. Mwisi. Kuko nzabakiza inzi ko abantu bari yeye abanyankore bari nzabakiza. Ino nico cyarebwe cyane reka dufata uko mwisi nimba ubwoko bwacu bw'abanyamurenga bufite missionnaire mu gisirimba. Nzabakiza ni wagisoya afite umwanya wa mbere. Sawa. Ikintu cyakabiri zabakiza gushusha amateraniro ahantu zabakiza ari tambeho iziyagira habari ubushuye gusa umwuka w'Imana. Cyagatatu n'umukozi w'Imana nyubaha kandi mwiza uca bugufi kunda n'abantu zabakiza n'umugaragu w'Imana. Cyaka ndagifite ni bitatu. Aha uyu
wa 12 wa 12 ni Ben wa chance ni Ben wa chance ni chance ni Ben Pasteur Ben Pasteur kandi ni wa chance yes na uba wishe uvuze chance Ben kintu turaganira cyane nazaranye bya cyane ariko ko umuntu mubona Ben kintu cyambere muziyo n'umukozi w'Imana haranduma aho yantangarije kandi biteye ubwoba n'umunyine umuntu nigiraho cyane cyane usanga baririmbye badakunze kuba pasteur cyo kintu citegereje ariko kuntu Ben yashoboye kumanaginga ibintu bibiri n'umupasteur kandi akaba muririmbye ari bose bikora neza naratangaye asabwiriza nkavuga none uyu muntu we abari muzo usanga bamweza biriya agasanka bamuhaye kashurika ariko Ben n'umukozi w'Imana iminsi maze kumutegera ku macano abwiriza nari mwigeze kubwiriza ndi mu ikanisa n'imbarave muri Australia coge nari mpari ni nawe wakoze mpari arabwiriza niya yaboyoza ubona ndakuba aho uri nudukurikirana umve ko uri umutoza mwiza uri umuntu uri umwambaro mwiza abantu bashaka kureberaho cyangwa se uri no exemplaire abantu borebera akavuga icitegerezo ciza Imana ubwo mu ijambo rya kabiri n'umwanditsi mwiza w'indirimbo hari indirimbo ya Ben uzi Yes arakora nukuri arakora nubwo utarasubizwa tuzakuka umutima Yesu arakora baratashe benshi bimenya Pastor zo gusura umuntu ugira amayuga akambondera nimero za Pastor Ben mubwire ngo nzo asazonyemereze kumusura turamukanye na chance ndabasabye nzoza cyane mu byumve nubwo mutongaburira nubwo mutompisho kurya nzoze twicarane nimanyemera ko ndaka kurya Roje yari ariko nimwe mu biteye zoza kabisa pe cyane gatatu ikintu gatatu Ben n'umwarimu nzamona akora ibiganiro niba ari isho ry'umuturanyi n'umwarimu mwiza cubona ngo ntugiceceke ukivuga kugira ngo kikosoke cyangwa se cubake uri umuhanga Imana ngumugisha turabakurikirana 24/24 nako tubasaba ko icyo baraye bakoze na pasteur wakibonye twawe akonda mayize dusabye ko muzomugarura kuri channel akongera kuza gutanga ikiganiro kandi nabashimira cyane mufite cyangwa se ibizo mukora byageze kuri kandi biratwigisha amasomo mutanga ndagarukira aho ngaho yarambutse imbibi ageze kure turiga umunsi ku munsi kandi tukabikora mu mico myiza Ben umuntu agiza kuvuga bwo kwira ufite ibintu byinshi umuntu yo kuvugaho Imana igumugisha kandi Imana igukomeze murakoze cyane byo twari tubage muri uyu munsi byari ibyo hasigaye nahawe kugura amayinite ukareba hanyuma ugakora subscribe ugakora share ugakora comment ibindi biganiro biraje turabifite tubafite basa bareba umuntu akareba kandi kuri telefone subscribe umuntu ngo agakora kajya kantu ugafyondemwo kandi ikintu gito ushikira mwene so nakantu gato ukamureba ukamuvuga uyu nguyu ngo sinoka ugasanga umuntu ikiganiro nkubaza utekereza ko Ben yo barakoze subscribe kwera umutima mwiziho mwiza yarayikoze sawa murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka Imana ibagire neza cyane amen